Anzani wangu wa Jamalifu Mahima Juma branch aho junganya norichini mvu aritsiziwie urongo wa emakati mbo yabidi ya rongowe timsalimoni. Kwa leo titamani nijeni rongowe niredanzi harmadaraja ya henamna ikao Komori hatunge tabi hao walio wanru wafanao nasi arilio wadzima hemakele leikao gahundao wanansi sindu tabiifu wa ukayai mwanansi katuna mendri hala no abo zemali zoshinda zikingie mwanansi yalemba hindu yatife hanzaya zemali ngizo sinda utabifu yukaya mwanansi katunda mba mwenje ya unishiwa en 2025 bientôt harmadaraja yukaya dahari lonyo inu mabara majidu wahansi daraja ka ani ulio na bara lienshio hadzaha ledzaha ilo lijwa walirenge wala tainrisa heshetiso waihansi daraja yukaya ledzaha lila likemwenje liunishie lilekeze mwanansi hayarma emaisha mshinzi ya kihahe yukaya rumio za mwenje ya rumie zentikao zijehansi harmadaraja yukaya wakenti zilona nrisa za miro ya maji emiro ya maji yo irengwa daraja yukaya ikemaji mema wanwe emiro ya maji yo irengwa daraja yukaya ikemwenje unishie wanansi Komoria tutindeheli iyo ngaritingo hinga maha noreje inyuma dingoni ya itiso ya ndrisa ya ududufu moyo nalitikefu ilo kazaina eza unde Komori kwezi hata kwezi shetiso shili yo harwe Komori ndo ukaya mwanansi tindeze tambu za kikawaida za ranguvala hata banu shandeze tambu yokaya mwanansi ngusufre harima tabiambi yokaya mwanansi ngulilio mwananya mwanansi ngulilio mkaribu mwahe mwanansi ngulilio mjamazahe mwanansi zetambu hizo ndeza tongeza leo raji wasulisha daraja heni haeli kao ngario nawe Komori heli endao kartu turuku sira unrabahati raha jamala mandahunu ranga lilowa na hatu onono hao ranga lilowa na hatu ensoma ya hao ranga lilowa na hatu waundu menruali ngari hundomba bizaha zirizifanya rikana tamaya rihundumba bizaha rizifanya rihulwe ni shohula yokaya emana ekangena ebezo ya hahe ngena hutajifu ndongo fulani kwezi hata kwezi sitaua ninjie mbabi harima elaivu yenu harima daraja ya besheleao nduhama demane nyasi Fahardin nejama Fahardin irjokaya harenge mbale yo ujar mazerezo sosio makati yao na mwananya mwanashawahe amadagazo wakati yao na mwananya mwanashawahe elarifu nusu warendwa maiti nusu warendwa zidoro za dahari hata uwa yokaya yaje yakai harmazerezo sosio zinu yashemeze makelele nezendoso wadzadzahao watijihisi yokaya ngwa wawoche ngwa ishelewa wanaziwana wawatoa harumwe marumbo ya hao shahabakeni wakati yadoshelezi za marenda na yokaya vanu mrirwa lo ahitwa
Yojwa henda wakati harma daraja leo zila hali wazikaza nao mwanadamu hakana utungu wenda mnyo hafanya daraja yokaya ihoze mwanadamu mrenda naye leo haunrubahati yokaya harenge etiketi yokaya yefundi wa dini gena ilmu gusomeso wanansi izo Mungu ya hamba ngwengelelewe mwanansi ye hamba za hatwari ya itendo fulani ekayazi itendo fulani shija daraja harmansi yo hatwari nziro kaya yavo le toifa hilo ngilo toifa jisijinifu kwezi hata kwezi harijuhanza miji minji harima ekomori hatu walona wanru wambao maulama miji minji harima ekomori hatu walona wanru wambao makadhi miji minji harima ekomori hatu walona wanru wambao mahatibu kwezi hata kwezi mdaza mfunye mato mjihisi yokaya embele hanyu dokaya mwishie kangabo mwana wanzo atilo ubani ayani mwana wanzo ende ya umbiziwa efundi wa dini yabongu joheza shahitwa ili ende hunde bahasha kwezi hata kwezi jiji letu la Mtuje kwezi hata kwezi jiji letu la Mtuje kwezi hata kwezi jiji letu la Mtuje heshima ya haturi mnikaoni nganyina wanru makaimu ya mji wanru walona mbale za ilmu za hedini ya kisilamu ya hatu emwana hanyu Lukmani haralo ahitwa wanashe watu emwana hanyu Lukmani haralo ahitwa o mazuki watu zefami za hatu pia ngwaona zilindi hasibabu le mwana hanyu mdaza kamtuzamba harima usiku wa furaha ya hema mwana Islamu nande usiku ya juma aweshelezi zana heni mwana Islamu mdaza mkansi ngamona wae manje mdi wazae danje nusu ya wakomori wenji wako zao wadaza ye imani ya hao ngwabe hao ze alhamdulillahi we swali ngwaombao ze dua Mwenyezi Mungu yarishishie wanadamu wapeu wadhulumu wana wakomori wana sijana wakomori waula wahafa wasa walozidoro za dahari kwezi hata kwezi enusu ya hatu kartu jwara adaza hukaya mimbaba na zamana ni juao dulari zamana ya topuwa mvube kojuhamba mana njona mana na ngaharengo havyolewa kojuhamba mana njona kaharengo harema mzinga haulo hafu bure makaimu wahemiji hatu makaimu ya Mbeni makaimu ya Ikoni mdaza habo mjihisiyo kayanganyina mbabiza raha za duniani besefa labda mzionao mzihundrao mtohundrao binadamu hatu dasina nyingarma mbiaoni ngam amini hate akhira ngam njohisi tabunziro nyiwandu mwanao udhulumu hundrawe mwana mkomori no usijinifu wa hundrawe shababi mkomori mzire maokoti mzitinao shiuno mzitinao magadi kwezi hata kwezi iloti gadi mwatini ya yoti ngazi mwatini ya tindi wala iloti gadi mwatini ya indri toka uyonti yokaya idro ishishie ilo gadi mwatini yongazi mwatini ya jimbi ngamzi juwao ukaya ilo jimbi latino angazi yonde heli mliyonyi makaimu mafundi wa mijini hatu kwezi hata kwezi usikojana tishia matamko leo amfan ngami hazini tishia mwana amaya nongone atika tishia makaulu ikawe makaulu yao ngamishi hao kaya
vanu mwananyuho fundi Fahardini vanu nguzungushi wa daraja yokaya ya role daraki ini kehuba nije vanu nionese matamko yangu so mwezi habari hizo ngambishi hao kaya oskwa juzi gari joka ya Fahardini hana mwananya na baada hana mwananya mdwapa hana kabale tangu ukaya mndu kashindi ya maizi kaya ewe inda mweje bahi ngamisha kaya haundi hamarsa ivanu wabuha wandu rijoka ya ngaboza image za wandu wenyu fanya za habari hizo ono wende wa magrese ngwanzo wa mrahitwa baba lao la Fahardini o Faharirjo kanuo nejama Fahardini kartu ralohitwa au kartu walaliwa ridhulumiwa bari fanya matata itoka uyonzi shangari walaliwa ridhulumiwa bangara ambao wandu makatili waro hito wananyasi Fahardini nge viktimu uka haulewe manasha wa hemu ikoni haulilo azuki wa hemu mdahubini mitami huli mjini nge viktimu hosoni mwe diktaturi hasumani hosoni mwe makatili ya loho masiwani kaleo harengeze mimbari yoka yangueshelezo wanansi yebwa mso hafungwa ngwezo mnguna mtume wari usia rikeo jumwa wambie maisilamu shakatsu fasiri hezi jomwa aranje shangwambo ezanzi waza fasiriwa ibenge wamkaza migala nejama Fahardini warijuruho benge tijabanu Fahardini yokapari izo Fahardini ya zambao sonti piangari zirehemuo sonti piangari zambao sonti piangari isiyo o dhulumifu ulo masiwani msuwa na alama yoka ya leo mroshe ya umkelensi za ukumba ya mwanadamu utu yeshivanu mono mdofanya senario ya daraja helio walanyi mfanyao hizo asumani ngarijuwao e daraja kainunti ya sharia leo emananti haziloho masiwani yatijitekeleze yamba utabifu ya uonao yamba zetambu ya zionao hasamizi wa harimanta mantabwati ngasi harimanti ilona demokrasi ukae maheni mananti ngujojwambe masulaha ya hahe emahoza hea lonio oshahidi enti inunti mjuao enamna ya hayo uka inunti ya kinaswara na baada ilo ya kinaswara ngamwonao zihabari ziliyo ukaya zenzi ya zaulaya zirengwa kabisa wanadamu wajionese waonese solidarite ya haonensi ya Palestine ono yo alama mshinzi yokaya malahundu aji ikao zenzi izo ngwati yao shiuno harima ensi ya Israeli wakejuma urumia shegozi shamvuno rohitwa ono daraja ya peu ya ndoka wazitinia shiuno bahensi inu emanansi ulio harmensi inu ye ujua honesa matamko ya hao ele osi wana wakomori ri aminio kaya si wakomori rianzawe ye komori risikini yawe komori rendo shemeza mshemezwa hae mana mkomori ngamjoka uja mambenga ngamrendelea mbio mripwezi itoke hapo nyinyi ngamjoka uka harma rehma ngamwambioni nyonsi pia ngarambula nao olangena direction fulani komori shabale mrumshahenge ulaya ngarimambiaoni na tena ngarirungwa we maatso mriranguwe ono ngarijwa mala wando waeshio ono namfanya heni mjokanza mrifanya heni mzimandasi ono wala tukangonga mjoka henti midawandu wala kaitoka ya mwalala mbiri hodingoni mwishamrare mwe gongo karna ure mwe gongo hokari uzubange hokasisi wa chamfu ngamjori remazi gongo hokaya ngaramba wajomba hanyu no wababa hanyu ne mazuki wanyu kawo makati ili ngwari rozi itwa ono ekale umwalala wala mwaba mjomba kaya leo ngamrumao bahiwa umwarumao watsinda ori wajuwao wa mjo waruma waje warende nayi watsinda ori wajuwao ngarimwambia oni ono
waondo warumwao na ori wajuao na tena ngasubutori mwambieni ono ikanga mwambao kayanga mwintimide waonga nyina mapesa nga miatembe zao wao mwanzo mwarume wao warumao na ori wajuao ono na mseza adabu zahanyu no jabari mlonu ba hunu karti komori hunu ngasi Ulaya kanga nyikomori mchawandu harima sanje no chawandu harima terweri na mlaiye wala mtifanye ubeze shezo ndezalingana nanyi boma beze yokamdoba ndaya harima daraja andongozeli yo kaleo mrende mashulini mje mwambe ngamwintimidomba wano ibanu ngamwintimidomba sisi na mabgonzi alo masiwani yo kaya ngajo kuona zembi kwatu ni kwa mbendu hala kwatu ni kwa mwenje kwatu leka zwanzia kwatu ni katamaya ngwazi yonao ngwako zao sha engardo fanya jarisi jo Ulaya ngasi harmansi ya demokrasi ti ya sharia ono heni katili ya detektewa ngam amini kai daula yinu ngejo mhukumu wala ngarumambia oni namlaguze ngarambu wao mahalo ranyi mjoka urunga kanyi wanrundasi mjo urunga msubuti mwambenga mlauzao mfanye ndoza utovadabu ngaramambia oni ngam mtumonezane shaya fanya ndoza utovadabu na ujabari ono watazahanyu no na swahanyu ngarjomo umala wa konsiyo ono si karna wala la harma sali si tojo enda yihongo hadazahanyu wa enshiyo rende yapo rendera warongoza kasi wando aume raleya karna budobo enda ya kaleo leo soba hunga da harma ukumbi leo soba hunga si tojo njia umala watazahanyu waliyo rionese kasi wando aume ramboka ya wana hanyu ngwafanyao ngwarumao wajomba hanyu wana mahanyu ngwarumao wandu weje werentimide shasi ngarjoma la myeshiyo wandu ashahao ngarjoma la waenshiyo ngarjo henda rendera warongoze makaulu ya kinansi riwambio kaya msawingu rishashe bade shansi raili ngasina mwoka na humbani nafasi ngamjodola no zwadingo ebenge yonde shaka utongani he harumwe live yinu intimidation kaleo ngwaona ujabari yo kaleo ngwajoka wadwala la wanadamu wa ozeo hemalanzi walionayo wa ozeo hezeshe kiki walionisho nuwana nyasi waralo hito ne regime ya peu ya hazali wadwamba bamgwara intimideo harma daraja yo kaya ngwarisha zao kangarjo mrwani hito mnyimlinga mwabioni mnyimli wono kamshangazomba ibanu nyinga mfikiro kasi singarawa hufa ndabala hembanzi watu Faridi Yusuf ambaye urohu fana rokana mo ono sikartu rohu fa ukangari joka yondeze nzia za hatu ngaranza ukaeze hale rjohenda ono sharende maungwana ritsende wandu magonzi ono yunutarehi ngajo hukumu wakangari joka ya zengwana zatu rilonizo zinu zikana wandu wakauziwa na deli yo wadungwa hashari yo kawatola nzia za ulemenguni ono tasawari yokari waswili aurike kari waswili aurike na moyo rione daula inu yabadili au rangamizi warife yoyo jojirisha yote nozo kamrujo kaurishangaza venge na msaza adabu za hanyu ngari mwambia oni wana ndongo wa hanyu na mritsa sisi ngasi Marseille fardini inge Paris Marseille na msubuti mje wandu aume mri waswili mri venulieka sindera jari mtaheni jarione bawa mwarumao wa mwajuao tindawari wajuao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa shukra.